Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Сыңыр салып кечинин каттоочулар жана көрүүчүлөр, бүгүн биз Өзгөн мал базарынын малдарын алып сатып анбекчибиз. Жашты кылып катчылыктап, видеонун башынан кечириңиздер. Лайк, подписка унутпаңыздар суранам. 2019 жыл 11 ноябрь. Аны эмесе кеттик. Мал базары тегерет көрсөтүп коеюн. Эне ола 80 миң сом экен, 71 миң сом баа болуп бербей коюн деп атат. Торпогу 3-үчүсү экен, ургачы. 4-5 литр süt берет. Ne ola 90 ming so'm ekan, 75 ming so'm bavo bo'lib berбей qo'ydi deb. Turpog'i ekinchisi ekan, erkak. Bu ham cho'ng ekan. Ne ola 100 ming so'mga oldim-dir, turpog'i 4-chi ekan, erkak. Sütü 10 litreye çeng beredi, жақсы toysa. Olan 75 ming so'mda, 72 ming so'm baho bo'ldi, berбей qo'ydi. Turpog'i ekinchisi ekan, erkak. Bo'z dedi esi. Kaç da? Moğol ene olan 140 ming so'mda, turpog'i 3-chi ekan, erkak. 110 ming so'm baho bo'ldi, berбей qo'ydi deb. Oyam cho'ng ekan, ayvay bro. 10 litreye süt beredi dediniz. Ne ola 150 ming so'mda, 115 ming so'm baho bo'ldi, berбей qo'ydim dedi. Turpog'i urg'ach ekan, ekinchisi. Uyam ayvay cho'ng ekan, no'marsanlar. Bazı eng cho'ng uylarning biri mümkün. O emchigan ham qarag'ala. Примерно 15 dan oshiqroq bersa kerak. Esi aytpadi. Ene olan 150 ming so'm deydi, 110 ming so'm baho bo'ldi. Ene olan 110 ming so'm deydi, 100 ming so'mga baho bo'ldi, berбей qo'ydi deb. Turpog'i ekinchisi ekan, erkak. Dağın bo'z dedi, hozir orqasidan bir ko'rsatayın. Oy cho'ngni ko'rsasan o'zinglar dedilar. Ola 190 ming so'm deydi. 83 ming so'm baho bo'ldi, berбей qo'ydi. Turpog'i urg'ach ekan, 3-chisi. Ne olan 90 ming so'm deydi, 85 ming so'm baho bo'ldi, berбей qo'ydi deb. Turpog'i birinchisi ekan, erkak. Hozir esini nomerini so'rayman, nomerini esa ekran ostuna yozib qo'yaman. Sütni жаңы туған uchun ozroq bersa kerak. Esi aytib aytadi. 65 ming so'm deydi, 55 ming 500 so'mga berбей qo'ydi deb. Turpog'i ekinchisi ekan, urg'achi. 5 litrdan oshiqroq sütü var deb esi. 5 litr var. Soğuk goş. Kokoyam жақсы özüyan. Olan 45 ming so'm qolibdir. Üstüne payda chiqsa beririm deb atadi. Turpog'i 5-chisi ekan, urg'achi. 4-5 litr süt beradi. Oydi, aslından beri göstereyim. 70 ming so'm deydi, 65 ming so'm baho bo'ldi, berбей qo'ydi desa. Turpog'i 3-chisi ekan. 5-6 litr süt beradi. Ne olan 60 ming so'm deydi, 52 ming so'm baho bo'ldi, berбей qo'ydi. Turpog'i 5-chisi ekan. Turpog'i erkak. 8-9 litr süt beradi dedesi.
Ал сатылыптыр 25.500 сомго. Турбогу биринчisi экен, эркек. Ургач экен, мындаш алып кечирип коесуздар. Элlik 5.500 сомго сатылды. 50.000 сом, 45.000 сом баа болду, бербей койнот. Турбогу биринчisi экен, ургачы. 5-6 литр sütü var. Ne olan 55.000 сом deydi, 45.000 сом bağı oldu, berbey atat. Torbağı birincisi eken, urgaçı. Ene o sütü bir kıl eken. 6-7 litr sütü var. Ne olan 55.000 сом deydi. 50.000 сом bağı oldu, berbey koyunda da. Torbağı ikincisi eken, urgaçı. 5-6 litr sütü var. Mol ene olan. Mol 56 alındır ene olan. Torpağı birincisi eken, erkek eken. Sütü 4-5 litre üretken bu dedi. O aslından beri göstereyim. Molga şeri eken, bu da 56 kalmıştır. Bu 3. balası eken. Sütü 7-8 litre üretken bu su. Mol eko bir horoga ketetken. Ne ola 70.000 сом deydi. 60.000 сом бербей койнуда да. Torbağı ikincisi eken. 7-8 litr sütü var. Torbağı urgaç eken. Uyam aябай чоң eken. Mo azыр koyun şeriги жалгыз мал экен, 50.000 сом дейт, 45.000 сомго бербей койун деди. Бул 4 туган экен, дагы боз деп атат эси. Бул болсо 7-5 литр süt берет деди. Бул уям аябай чоң эле экен. Yine olan 65.000 сом deydi. 55.000 сом bağı oldu, berbey koyunu da. Torpağı 5-incisi eken. Torpağı urgaç eken. Sütü olsa 8-9 litre veret. Mol uyan parada uyken, görüp atasınlar, öz başının hem çoğunluğun. Bu yine olan 90.000 сом deydi, 81.000 сом bağı oldu, berbey koydu. Torbağı erkek eken, 3-incisi. Süt 5-6 litreden köpürak beret. Uydan parada uyken, ben özünden köp parada uylar geliptir. Torbağı hem çoğun eken görüp atasınlar. Bol ene olan 65.000 сом deydi. 50.000 сом bağı oldu, berbey koydu. Torbağı 3-incisi eken, erkek. 6-7 litr süt beretken. Torpağı. Ben 65.000 сом deydi. Al 57.000 сом bağı oldu, berbey koyunu. Torpağı birincisi eken, urgaçı. Oyuncalык кечинин катты болчулар жана көрүүчүлөр, бүгүн биз өзгө мал базарынан малдарын алып сатып анын берекчибиз. Жаштык кылып катчылык кылып, видеонун башынан кечириңиздер. Лайк, подписка унутпай суранам. 2019 жыл 11 ноябрь. Аны эмесе кеттик. Мал базар тегерет көрсөтүп коеюн. Спортқа коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимди букмекер!
попал.